Ua le toi nā tia le fionga le teitai o le tunu le fionga le pānemia, ma sui o le pāle mene le fōla sia o le ilo ilonga o niso i tū wha le tonu o le au nanga kompani telefonia lua o loo i le tunu. E le tūlanga tau fiso o ta inga, e le ngato le tūlanga e le o le leima e le o so o umai tu le mano le atu Samoa. Ai ua avea fo i mātunga lunga o tangata lau tele, le tūlanga o le tau o ana o nanga SS tau interneti. Na tali le fionga le Minister of Sota Inga ma a walafa teknolosi. I atunga lunga na la ngā mai anisio sui whaipule o le mota, e au fiai ma le whaipule o le tumalo whalatai masama tau. O le ua whaofi mai e le au o nanga le Starlink, e tau ina tali atu wai wha le tonu o lo iai le teimile nei Sota Inga ma isi vaenga e mise lava i sala whai, e tali ai nisi o tau mawhainga wa apa nei le malo, e toi loilo ma ia whaatino e se teimianga i atu le lumanai. Awan mafuanga tonu ana na leina tali al to rua leo mai te tonu. Alan mele o tupua mai fai poipo. E le lava la ta te o te le lopo a chi e ta te tere nor termine po chi fita to. Al mele tupu e te o ka uri kam kikira war kere. So e mer connection fai anga mea. That's the reality. Al mafuanga na. Le uta pena le malo. Toi mai te tonu tato Samoa Marine Capo. E o mai le so. E le iwa ai sa le malo Samoa. Is an annual report. Or tato Capo le. It has never been tabled in Parliament. Ale vemmer Samoa Capo. Ale pule tua isi company el malo. Ale o mai se fesiri el malo. Poi ono Capo. Le fa tonu. Le fa foi mel tonu ya tato. O ma foi no fa so ta ia le na ave e le titolo TV fa tu malie ta penna e le temi fa tu le malo. Te fa foi mel nai. Ia pulela tato ma ia nga fa tau li maina le tau le to te atu ngalu mai. Alfa mana la fiona li fai. Por sa fa pela fa pe mai. Ko fa popo isika ko service provider. Ya le fa el malo le la ia ngale na. O tu langa foi le tau tali atu ia ono le fa pele fiona le minsta. Ia io fono fa tonu i tu langa fetuna ingo tau. Le fionga le te tai o le tunu, le fionga la au le mali tōpula te Valfose Schmidt.